Menteri kacnat unki suri ke sarkar jela upol lengdo dailang wa usembut menteri rangba usnya bahalang dhar MLA ke tujuai wailat miki shella cirup ki saheb sarkar kacnat tourism PWD wa kiwi ne gesengi deher lipai li seliu ya ki katu kat ni teli ki krek namo ki projek wada pengkrek hapok ke West Giant Hill District ki waman Cibenta open ku ye kam unki suri hapok rilom Jaintia. Nengkong upol lengdo dalai lipai yu ya ke projek hapok ke konstituensi usnya bahalang dhar wa kentup ya ke spiritual tourism hanar tiang ka wahab hapok ke Swadesh Dharshan scheme yang ke Ministry of Tourism ke wada dep yo arpausan kelur ke mang tengka we yooluti le wo yo sedang no ipen krek hagi sengi wawan wa arwan ke eco tourism project ke wm hapadeng mukhim wa ejer. Hadin ini wandalai lipat yu hajrong ipengkrek ya ke hospitality complex ke WM Thadlaskeiñ ke wadamang helut walipon ruklur wai ke wahab hapok ke konstituensi wailat miki shella hei wada chem wa ipengkrek ya ke ni hospitality complex dalai ke cakhaman dai wa pyndep san pau persen wai yooluti wa hapok ubenai November yang snem arhaja arphonru daw ye upendep ye krek chwa owan ke National Games. Ha orchid in wan kam Cibenta ke second phase da yen ke building with me kamte ke poisa wa kerchan na ka Asian Development Bank wadangsa kende kelurwan ong udaw wanra chu ipenchna penmiat hagitha wadangsa. Minta kasih ngastunat ba hajing ya sentral lang jong u Deputy Chief Minister in charge Transport and Urban Affairs mas nyalang dahar ngelayo wan inspect ban pek ya ke progress jong katukan iki project ki balong iconic ki ba he jong ka department ke jongi ti ka bang asutunat banyitu hangi kolong ba kawai ke project ke bede bat ke spiritual tourism kada kan ke bahab apa ke Swadesh Dharshan jong ka ministry iladap banyo ya ka sanction arpusan crore bat ke tender committee ke syong mentakasngi bahwa ikmi ba ngelak ban alot ya ke kam hapo ke sitio lane shpusngi banwan kani kan yarap ya ke jingkio jingsan jong kinong le nangwan kiba nginget kan kering iki kum kinong le banwat ya ke religious significance jong kanartiang hadin jong kata ni la inspector hagdi ka snong ka ba ni kadan koi ka eco tourism project kani kende apedeng mokim ka bahap japo ka snong waijer kani kende ka project ka ba he ba namar ka snong kala ai skobha ke jaka ke kubasan pusan hektar ke jakaru ke ke penjernam ke bun bah kalong madan kalong jam ke terin bat ngin berkat nang benda ki activities ke prepare kumju ke day hajan bah bat kawa mentang keba gila pendon kam pada nak benda ki activities kumga rafting boating pat kumta teter di hadin kita ni lalit pen jengok ru ya ka jingtrei hang ni ha Thadlaskeiñ kani ka hospitality complex keba ka project kalaya caprang ha benda lai pun riu krur ladat ban sanction ya kani ka project ban ni community ba inlak ban pyndep ya kini kam apo jong ubnai November jong ka snem kabanwan kani ka kompleks kadon hajan baha pat ka wajer stadium ka ba don ni ka kapasi dalam ni ka jing nyam jong apo hajar ngut ki pat ba nong ban pek nong ban jong di kani kanya hapa bat kejengwan jongga National Games arhajar arpenyo namar ki nongsh wan panishim benta bat ban pet ki match hakte ka stadium ki ladan marjan bah ya kani ka hospitality complex di kabangi don bede menta hang ni
kuba PUE kini ka orchid in kaba layak syakmat bah kani kaba sak menta kalong bagi nalor jong kani ka project ke second phase kaba layeng menta kum ni ka danru ka funding na ka Asian Development Bank kaba poi kendai crore tingka nak benta ban develop susu ya ke jaka ke bagi dan additional land hang ni kebadan kumba acre kebadan tam di hapok jong ni ke acre ngin pendan kami kini ban invest ya kini ke kendai crore banang pen khachu iki amenities but facilities hapok jong kini ke orchid in Thadlaskeiñ kala ya kemat kalau apa artat ke margla pyndep marsitek 50% te kawa sa nang ta kuma pi UE kiran ki structures ki ba ngirang de ban sna ban longi ki shaki room te kadan ru ka market complex support jangani but ya kini bro hakajing dan lang jong consultant the officers jong ka tourism department but na contractor ngila ai ya ka deadline ke belum apa jong u 9 November ar penriu makin handover ya kan ke project ke lalang complete sector tourism department.